ke sa mosadi ai thunthu ya lefatshe palesa ya botlhokwa itse go motumela ke a tsamaya jalo o tsela ke ditswa ke dipagola ke ditswa ke sepagola se seholoholo mogana matlhotheletse ba wa mpitsa se phaguma se seholoholo ke bua ka sena sa nkgono mmawetsi dumela bana momamedi wa Africa FM ke o dumedisa jalo ke nyaka ya o tsamaisetsa mme o dumedisa jalo elo bane ana le JT Ntwane special ke ena ya dotlanga ke ena hona jwale ke ha re betsa ka kuriana jwale ka jeno mme ka jeno ho qala JT Ntwane special ke monna le tebele wa korokoro mane re utlwise hore na o tla a kena ka efeng re qale ka yona ena mona mo a bitswang ke dipagola re utlwisa hore na pina ya hae ya tlang a qala ka yona ke ena e mamele Yela, subari, kalakatisa hoto, mohasaka tunele ya tama ya jirisa giri parola. Mohasaka tunele ya tama ya jirisa giri parola. Mohasaka tunele ya tama ya jirisa giri parola tosa. Jirisa ge morena mamate, jirisa ge morena mahunane, jirisa ge o tla o mutlwe o mamelele mogopa o tlo ka daga le mogopa wena jo
JT on special. Dadendwa. Okay. Anda we. Ako ngizida dozwa ka elukuriala. Hela, ntwana ke tswa hole haholo le yona ntate. Ako ngizwe akwa ha re ke kala pele ke re tsona. JT Ntwana special. Ke ma. JT Ntwana special. Ke Thabiso. Julius Ntwana. Wale tebe. Laptim kulpoka. Kasela le asale asbange. Wabaka hlapo no mamula akahla inkomo yomsini kwabo umsinkulu kwa mashawatu wazulu. Ya nankomo nempondo yahla amalanayo wabakwaZulu laba wabakwa mahlwe makhulu ezikereketheni sabhlankwasa letebele la hola mauto la hola matsotebele la hola le udimo letetele le ka hola mauto le hola kelello mauto e ba melethema ke iyana ke monna wa Mosotho wa mane go motseng ha mapeshwane wa mane ha matala inda dithabaneng ke hle ke buswa habedi ele nnete ha o fihla bane bukeng tsa morena o tla mphumana ha o fihla mona bukeng tsa morena o tla mphumana jwale ke sebini sa famo ka mogotlo ile ileng ka teng se qadileng batho ba bangata ba setse ba ene ele Thabiso Motebang ha ane ke qala Thabiso Motebang ntate o ga ga ne ga a khanna tekesi ane a khanna tekesi ntate ha o tha ke bana jwale ha o no khanna tekesi o bile jwang ka ga mmino ka mo wa Koreana ela ntate nyaka wa tseba go betse ntate talenta ya itseka mpho ya modimo ha ona ntwe ka ba ithiba le gala itseka la go ka banana hore ha se ntho yo nagana ngo ba itsotella ntate ke ka le bontsha hore ene re ha ke qala ke ba le bothata ba ho se tswele pele ka sekolo twe ke leng ka etsa go ithuta ho letsa Koreana ba re ke tla shwella ho le ka ga le gala ke ntse ke phela masego mona le hona tjena ke ntse ke letsa Koreana one way ya ba ke ithuta Koreana ha ke se ke ithutile Koreana ke ka dile ho ithuta yana ka selemo sa 1992 ya ba ke a itloela yana ka nna ka tsebe ka ba khonda ya taxi ka qetella ke le moqhubi yana ha se ke qhoba bele ntse ke qhoba ka utlwa a ikho ntwe na ya itseka
ka reka koriana ho ntate Peter o mo tseba ntate Peter ba dula ben ba dula skokoto ya nthekisetsa koriana ha ya khale mo no ka nna ka tata ya ka yona ka nna ka utlolla letso e la re ka 2002 ke ha ke tla thea sehlopha sena seo ka mohaua mo kana mo di mo sentseng se dela le ka ji nda jale o go njetse hore na ha motho a letsa koriana o letsa koriana o pheletsa difela kapo qapa pina ho tlang hore ntho tse di fhle di qaqa ha mo ka fela ba tsanta te nyakanya taba eno etsa ko hore jalo ka ha ke se ke bontshitse hore ke mpho ke neo ke talente e ngwana modimo o fuleng yona se etsahalang mono ke o bontsha hore nakong eo ke neng ke thea sehlopha ke ne sentse ke tseba ho letsa koriana jalo ka ha ke se ke shulo peja fela ke ne ke sa tsebe ho letsa ke bile ke bina ka nako ele ya ba ke sebetsa le motho a bitswang Tate Thapelo Mahakane ha bia mane eo ke eleng e mong wa batho beo ke teileng sehlopha ka bona ele yana a letsa yena manako e neng re a gwane mosebetsi o le matla ho no ba etsa hore ke kopeng Tate Modimo ga mpha matla hore ke kgone ho etsa ntho tseno kaofela mme o la nka ga ba Tate Modimo ka nnete eo ke mo tshepang ya ba itatella tabelo le se e kgonahala etsa halenda ya nda mme wa ukwisisa go lwana kgokahano e mone matla haholo haeba ke menwana e mengata tsa ha ke letsa ka mona ke sebedisa ka mona ka mo ya gabelang koriana ke sebedisa menwana e mene ka mona ka mo e phokolang ke sebedisa menwana ena ka ofela ile mehlano tjena ya sebetsa jwale le kelello le pina ka boyona ho tsamaisa pina ha se ntwe motho a ka etsang ka bohlale ba hae ka nnete ke ka Ntate Modimo fela ebe o etsa ntho tsena ka ofela ebile o etsa bonnete ba hore pinene ya hao e tsamaele moropa e tsamaele katara e tsamaeleng o mona hore banna ke tsane di lo tswa kgweleng ka ofela ka nnete ntate ke mohaua Modimo fela ha ona ho ke mosebetsi o thata ha ntho ha o ka le ka ho kopana motho ana hana fela tla ipotsa ntho tse se ka twa ntho tse di tswa ka motlaka se mo ntweng o sa tshintse fela taba etse ka nako nngwe re tle mona hore na ho qapa dipina ho tla jwa hore ke a utlwa hore o na le neo hore o qeteletse ga ke qapa pina e tjenana ke shebile pina e ke ena eo re qetang ho heletsa mona re diparola ke shebile pina e ke ena mona e re sejana se setla se jele koduwa ya metsi ho bo ile etsa ke tlo fa mahlala tate o mo khusana fela o hore le ka ha ke se ke ha re bua ka koduwa ya metsi yanda koduwa ya metsi ke pina eo ke ileng ya ntlela ka mora di etsahala tsela tse etsaetseng go kgoding ya boraro ka 2018 mola Mount Morusi ya sefako se se teng ya se ska se ne se tuwa magolo le metsi a ilang ka traka eo e neng e honong go lahle maphelo a batho mo ka beke ke gola ka mora mono ka ba bekeng yona eno ga etsahala e nngwe le kenyana ya dinakeng o le neng e tloa ka thaba tsa ka tsela ka mokgotlo ka ba bua ke metsi le teng batho ba lahlela ke bophelo ke yona koduwa ya metsi e ke neng ke bua ka yona yanda o gore o qapa pina ka nako nngwe e tlo tla ele mohopolo kapo o ntso qoqa le motho kapo hona le di etsahala tse itseng yanda ke di etsahala di etsa hore ke qape pina ke mehopolo e etsa hore ke qape pina ke ditoro di etsa hore ke qape pina tse ding dipina e itlela ke khaleile fela hore e tla bohopolo e be re ha ke tsoa fela ke ke jara moratuwa ke nna sefuleng ninga o hana bosigo ka pose yanda ebe wa phaphama bosigo nna ke tlile ke ya phaphama ha ke utlwa fela hona le tlhase e teng ha ke batla ke tlekitswe ke lebetse ka yena nako yona ba le be mme hore ba ai tate ha ona ntaka ba o santsa tsewa hore ke nthateng ke motho a phelang ka la ka la bodia le bana ba ikwaitse ba tseo ha tlhaka e hlokwana fela la o ka batla ya shebetse fela he ke tla pitla ke ka ke tswela ka ntle ke botele ka ntle ba ile bosigo ke ile tsa tsana ka shiba nna kana wa geda a re ke reng ke pinena ya re ke go busa yona mamamedi empa he o tlatla a eletsa ne re go busa yona fela hore na e re mmona mo elandeng pele gore CD mane he Tate Modimo ha
ga bua mogala ge ya gapela kodu e tlhaileng nageng ya mošwešwe nageng ya ntate ya mogala le tsie banna kwe 2018 banna banna pelo ya ka e botlhokore gale ke tswa mola ke matha ke betsa monna ena wa thabatseka gantaoteo dingwa ditlhaba le boa nna ke galeng kwane morena mošesi wa mmapa ba mlo letseba ke ge go yena titima ka pele motswalle o kolebe o buetse ntate tota pierlo makinete galeng kwane mogane helele mošesi wa bojalo gobane le tseba yena go tshwana gantle ga e le saka gobane o nkile ngwana wa madi a matebela ka tlakathaba jane nna ke monna wa gadi ya kwena a tsebang motlhankete le bogotso dithabe ngwala teng tholoetsane teng re ne re lonyadisa ka semate ga kuka monoti ya koriana wele nka mena ditlhokonyane empa ntho e ke e buang kena ntate tota pherlo titima ka pele o lebe lefapheng lena la tsa bolipi o ba botse gore e ka ba ntho e tsaetseng e ka bakeng banna ana ditsietsi ka ba matlhomola motseng ke yona ena wena mamedi wa maafrika re itse re se re le moketing e re ke re jwale a tla otle le yona ga o utlwe jwale o utlwe ga e lla le mogopa koriana ena a ka letse yona pina yona
khona ta ke mo Afrika e tjena ntate khona dintwa o ke batla hore o ntse ntho e tje kore pina e monate fela jwale ditaba tsa teng ke tse hlomolang hai ho etsahala jwang hore kore ntho e kore o tlwele monate fela jwale bua ditaba tse hlomolang ya ntate wa tseba bothata nyana ho teng ko hore kapa monate o teng hantle ke tlo qala Korean hona ntho tse kgolo tse o inketsetsang tsona kore ha ke kwatile utlwe bohloko ke a eletsa ha ke thabile ke nyakaletse ke a eletsa e leng hore e kena maemong ohle hono ho bolela hore pina le ha e ka ba ya hlomola ditaba tsa yona ha o di mametse o ka di hlomola hona le motho a tlo utlwa monate hobane pina ka bo yona e tsamaya le mantswe e boetse tsamaya hape le morethetho motho o tla utlwa hore taba tsena di bohloko tsena tse di mama tla ba le morethetho ona o reketse ya ntate bana bana mamedi re tla go fa monyetla nomoro nya 59897 le 2121 6464 2121 993 hore jwale o ke o bue le ntate Ntwane le wena se ka imenya ka yena ke le mo se ka imenya ka yena ke le mo ntate Ntwane mme monyetla o tla o fumana he e wa go bue le yena mme o go hlokene he ha re ntse re tswela pele tjena tja utlwa ntate Ntwane jwale na ha o so o sheba mo qadileng o sheba mo sengolo hona jwale o se o le teng hona ba le tje o bona nka wena le pina utlwa ntlafalo kapa o bona o ekare achi ke eme ba tswa tate ntse ke ipatla ba tswa tate nya ka mofukeng e motle o bolelle e be ke bolelle ba mamedi ba batla ba mo Afrika FM yana ba tswa tate hantle ke bona dikatleho fe ka nnete tseleng ena eo yona nka ka reng ha e bobebe fela dikatleho tsona di teng hobane ke tlo fa mohlala le tlapala ka la pele leo ke ileng ka le etsa fikela leo ke seng ke le bona hona tjena ka kakaretso a robedi matlapa a ka kgatiso tseo ke seng ke dintse di robedi mme ha e sa le le tjena ka ofela e sa le ke tsamaya le mo Afrika mme taba ena ke ila ka elellwa hale hore e tlile ko hona moo ke tla tseba hore ke fumane kgolo teng ha ke sebetsa le seemo ha se hobane se ile sa mpulela mamati ha ke kokota mme ya ba se fetoa le lapa leso taba eno ke yona e mpaketseng hore ebe hona tjena ke bua ka dikatleho hore ebe o qetelletse hore achi ke batla ho tla mona ke tlo kokota mo Afrika ho no ile wa etsahala jwang ke eng ile nya go kgannela teng ontho ene ile ya nkgannela tjena ke e ile ya nkgannela mona ke hore ha re mamela diale moya ebile ha nka ka o hlalosetsa kana ko ne di tswele ngata tjeni jwalo ka hona tjena le o tsebe ke re se bile se mamela ke tse ding yana jwale ile ya re kana ko e nngwe ke nkile cassette ene sa le cassette ntate ke binne e sa le cassette ntate di CD tsena di shotitse re bile re sa tsebe le gona le ntho tse tla bitswa di ne ke tshware cassette eno ya ka e bitswang ha o bothata number 1 ke mo bi ditshobotsi ka e ka tla mo hona le motho ya neng a bitswa Tebo Thomas stobolane ka mo wa neng a bitswa ka teng ke ne ke kopana le ena monyako ka hela ntate ke batlana le hore tabena ka itle kene ka mo ya ba ya kene hobane ke ne ke qadile ke le motho a ntseng a sala mmino morao ke mamela se le moya jolo ke ntse ke mamela ba bang ho fikela le nna ke etsa ba ke qala mme ile ha ke qala interview kapa puisano ya pele mona mo Afrika ine etswa ke yena ntate Tebo Thomas ya pele ha ke qala mo
go twa mo ne ya ba se di etswa ke ntate Tshepa Makabo nyaka wa Mofokeng go fikella mona mo ke teng ntate wa ya ntate jwale ke ka ba khutshwanyana ntwe ileng ya ntlisa mona ke lerato leo ke neng ke le bona ka hare ho tshebeletso ena ntate tshwela mama America itse le wena mo mo leng hona teng ke ntse ke o fa sebaka sa hore o kene o ke o bue le Letebele lena la ka Kokoko ke tla o fa monyetla ha o batla ho bua le yena ke tla o fa ona empa ke tla mo tla ka pina ba nne be o tla re late kae mona ke sa fa wena bona o batla ho ba fa ntate ha ke re bitse moya wa halela ntate moya o halalela ako utlwe momamedi gona e tla jwang e tla re ka morao mono he o tla a o fa yona bjale e selela le mogolo moya o halalela modimo wa lesedi o tla tseba o rapela ka dineo tsa nnete tsohle moya o halalela modimo wa lesedi o tla tseba o rapela ka dineo tsa nnete gore modimo a inosi ile waro no ore modimo aidosi ibe waro na bonono tote moya o alalela modimo wa ai ge ke mo fe ai wa ibi zenda ibi
khona banna jona mokete wa Maafrika ona wa dipapadi 2020 ai Mosotho ntate Ntwane o yare ha ho ntho empe e sena molemo hayo ha ho ntho empe e sena molemo hona ba tjena le tsebe ha le tjena mona go ena no tsa tsindena ka ba ka ntho empe e sena molemo bomme bana ba lokela ho rebe ba kwana mo ba leng teng ba ikwalletse mogogong kwana ndate ba hlotse ba hlotse ke bana ba emelo wena mona ba ndate matjhaba le shebile ko ena eno mona jale hona ba le jena o shejelletswe matjhabeng kwa matjhaba gore matjhaba a o shebile hona ba gore wa bina mona o le Lesotho mona ba o shebelletse bo China kwana ba o shebelletse bo America kwana ba o shebelletse bo Brazil ba o shebelletse bo Russia kwana Afrika borwa ho tle lefatshe mona Zimbabwe kwana ba o shebelletse ha re ntse re bua tje gore ha o ntse o bina tjena he bana lefatshe jwana le sethe he lo mmana bona ye dintwa wa hela mama America ma Afrika ye bang ha e so ka ba a kena mona mokete mona wa marangang itsa Moafrika ya K Moafrika isinka Moafrika radio television o ilate mono ho Facebook o ilate le ho YouTube e o dila de jale o tlotla o shebella ntwena hona jale tla ga ehla mone re live o bo so penya ho live mono ho YouTube mane ne ngitla ga subscribe e ngotse mono e ngwala ka se go e ngwala subscribe o tla o penya mono no he ho subscribe jale o so re gotle
ka ga mokete wa Maafrika o shebella o dutse mono fela ke tseditswe ntate re tseditswe jalo ke Econet Telkom Lesotho Econet Telkom Lesotho e tseditse mokete wona hore be o hlahella matjhabeng kwa ya ka tsetswa jalo ke SSP Sugar ka tsetswa ke Smart Tel ka tsetswa ke Diamond Candles hela mokete wona o tseditswe una jwale ha ona le mo Africa Mobile jwale ntho tsa di ba bobebe o feta bana jwale marangrang a teng a bobebe le ikona di entse go be bobebe hore jwale o shebelle batla ka re dia Econet ha eba ha o so be le yona o kene ka yona mono ho marangrang jwale o shebelle mokituna wa tseba o tla wetsa ka ditjeo tse bobebe bebe ha eba ha o so be le mo Africa Mobile au bana ya o sia kutsi etsa hore o be le ona jwale dintho tsa hao di tla tsamaya ka thello e tshabehang khotletsa mono khotletsa ka ka re dino ya Africa Mobile ditjeo tsa teng di bobebe bebe ntate ntwana ntate ke ena ntate re dilo yana mo mamedi ha eba o kala ka tsa hore o go botse ntate ntwana dipotso ke o bue le yena o etse jwalo o lokulile nomoro ke 2121 6464 59897 2121 9 le 3 ke ena ntate wa tla ha re ke re shebe hore na dikolotso di teng pineng mo ntate ya ntate dikolotso tsara di ngata haholo ntate ya pele ke hore hona jwale tjena ha ke bua le wena tjena nakong tsa pele ho nona le bahlahisi ba ne ba tla ka ditjhelete tsa bona ba tsetela ho dibili mme hona jwale ka netehlile ba se ba batla ba le siyo mme taba eo e batla ho ba boimanyana hore ditjeo tsa mofuta o le itjarele tsona hobane ke tjeo tse boima haholo tsa ho ya dikgatisong le ho etsa tsona di-CD tseno mme ha ke tshotjena ke bolela hore boitjaro ehlile bo boima haholo bo hle bo hloka motho a sa phomoleng ka kelelong a sebetsang ka thata jwalo ka ha e le hore nna ke sebeditse le bona bahlahisi bao ka puo e tlwaelehileng ne re re ke makgowa ke bile le makgowa a mararo ntate wa ka jwale la pele ke tswile ka noto la bobedi ka tswa ka noto la boraro ka tswa ke fupere mme ya ba o rekela bokae ke la pele wa tswa ka noto ya bobedi wa nna tswa ka noto ya boraro ka tswa ke fupere wa tla o tshwere ya ba go tloa moo ke sebetsa ka bona boitjaro jwale maqhamana sa gaubile le lekgowa lena la morago semene le lekgowa la kwana mose go ka re le mose go le kwa kwana gaudi jale ke gona bana ntle o mo tswelo pele eng bona le re ntse re fetofetoa o itse o qadile o bina e sa le di-cassette mme gona jwale tjenana kwena ena gore e se le di-CD taba e ya tswelo pele ya marangrang ya technology e etsang na ha ena kgahlamelo e mpe ke kopa go bua nnete ba bua nnete fela tswelo pele e na le kgahlamelo e mpe ke kopa go totobala ba re tjhe ka nnete wa gotla ha tsekiswe jwalo nda ka nnete ile na le kgahlamelo e mpe ntate wa ka ke tlo qala go bontsha fela hore nakong ya di-cassette ho nka cassette o e tape go o be le cassette ya hao ka thoko go tumello ya monga yona go no tlo nka nako e telele e bile da sa tswele ile ntho e tlileng ile kwa ile shafela o sa pula motho no ntsa bina jwale ile ha o qala go kena di-CD ya qala ya nyaka fela e sengwe ha bo so qala ya moferefere jwale sa qala tsa etse ha bonolo go ka uthi iketsetswa fela CD eno e tswa fela ka metsotso e mmedi
e se le teng motho o e entse ga nna ga sebetsa ga tisa ga ntse re tshwere re tswela pele mosebetsi hodima qholotso tseno ga kena hona go motsumpana hona o thwe ke flash maafrika ma re bitsang mpipana ba kena mpipana ya fitlha bale yona ya senya go feta gobane jwale batho ka gore ka bogutshwanyana re haellwa ke lerato mme re lokela re kope mogana bodimo ba re thusa gore re be le lona gobane ntho eno ga ona mo e tswang teng ntle le gore e tswa go motho a ile a reka CD mme ga a sa e rekile ya ba o e fa e mong ngwana ba ka mokgwa ono wa mpipana mme taba eno e etsa gore moruo wa rona o nonyetse haholo ga re kgone go ba le tšhelete e lekaneng go ka phedisa malapa ka lebaka la dintho tsa mofuta o jwalo gore ke qholotso e kgolo go feta tse ding tse re kgolo tse o ka di naganang eno ke e kgolo ka go fetisisa go motho ya isetleileng ka Correct. Kwena ntate wa jaba mona ge a phethela jwa ke bua o qetele se bile ke re o tletse go ba mamedi ba be le dinomoro tsa ha bona ditotla tsa sekolo ke tsena ntate di entse mo o mo ditotla hela la bona sela se o tlang bo gopa bo hela se be a go se be a go ke tsa sekolo ka nnete ditotla tsa sekolo ba go ge shebe mmawe Shaba ka batho taba di batho ai go ke kala u ka di tse monato monate tse monato be monate ba bona ka ndi mo nna aba la ntate ke shebile ntate mahetla a tsama mo ntate o ka go re wa Afrika go la ba mmega pepia bana ga pepa tatwa hai la gele monato o jwalo ya hana wena o mme mammo mo openg mo ke ba bande mo ga peng o wa matsie mo tsofe o fe matsie Oh, pela ha mo. Nna ke bua mtimpana mantai. Tswa matsieng mutwa. Matsieng ha mutwa. Mme? Ke mme a moleweng le boka ke mafisi a bele bitsola ka la tswala. Ke tsamaisa sehlopha sa dinaga phameng mafte. Phameng mafte. Ya ntate. Hele. Ji ha re ke go tlenya o qetela fela re ba fe mofao inena ntona e nngwe ntenta ta go tla ka e nngwe gona re ba fe fe ke re ba fe pelo ja sarati ai nna ntse ngata wena tse a ihla ke sa bona hantle wena ntate ke ntse ko rata haholo ai ke bona se ke bona bompaputsanyana mona ka eta tsa malapi mona o etsala wang hantle ba mpha tšhelete ga ke re wena wa hana ai ke sa utlwa bala ai le tšhelete e le nna o ratang ke rata tšhelete ai yo moleko soka ngamba ka ikela nka tshwene ya go ke tla nka ketane ya ka ka nnete nka mpa ka itsamaela
Ba fedi no mo ronda do ba sadisane. Salang hantle ba mamedi ba batle ba mo Africa FM. Kanne re kitekeng ha monate mokete ona wa dipapadi wa 2020. Dinomoro tsaka ke 5-8-5-2-4 ha ho letho 4 ha ho letho le tshelela 4 1 64 1 tse tharo 4 tse pedi le 1 58 52 4040 ke a leboha Ka le wanate. Ba dumedise mong. Hi, how are you? Dumelang ba hae bo. Ke gona ba ntse re tla ga fumana ka nnete le ba ile ditrinki tseno moriting. Ka mo go re sebediseng ka thata ka teng. Ho tswa makauta. Ke ona santsane tla wanda da spiriti. Ba dumedise marato. Senseritla hai mo. A bona. Re sa tla re kenya stopper se seng he. Mona re ba fonanisa wena mamelo ya Africa FM mme ho tla ho kena se seng se hlopha se sentse se loka. Hey, tate modimo. Ha bua mogala re a rapela kodu e tlhaile